Theophilus TV ni murata wa Ngai. Theophilus TV ni murata wa Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret, riu murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilus TV ni kinyite guku na riu no utwire mathaa 24 hatari gutigithiria. Theophilus TV yukite gukuhe kiugo na nigetha Ngai yonekane thiini witu no nginya tutigithukanio na ihumo citu. Mahoya mahano tangerekano iria waheanire igie muhandi wa mugunda na tabarĩra cia gucenjia muturire waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku munene tondu to kiugo turakuhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ukena na kurathimwo ni mundu uria uguthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aumenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwina murata wa Ngai riu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginye kurehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mitambo ya Pang. Theophilus TV murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Ene ndirari na irari yakwa
Theophilus TV, murata wa Ngai. Mutekera
mwera wiroyo mwega mwikite nie ndikari mutikariganira inyue amina baba na mwera wiroyo mwega mwikite nie ndikariganirwo ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Theophilus TV, murata wa Ngai. You're chilling out with DJ KEVVY, the deck for deck. Muremi wa maundu maingi Yoino tharia na nyama cia ngoma ndikwenda Aria baba muria horo na irĩko baba muriaga na ciana cia ngenge Ĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa saitani Roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Aria mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesu nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa Kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Mukona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Gĩkĩ gĩrĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ Oro ndĩmoĩ merire matingĩtigana Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Mwĩrĩga woragia birimi ũkeyo matu-inĩ na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge Aria baba mũrĩa horo na irĩko baba mũrĩaga na ciana cia ngenge
ikaigĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa irĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũthũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Wow, what up guys, how are you doing? As you can see, pia si tuko fiti. Mungu ametulinda, ameweza kutupea nguvu tukaweza kusimama mbele yenu siku ya leo. Karibuni sana watazamaji wetu wa Theophilus TV. Feel welcomed, feel loved and feel appreciated pia. Tumekuengelea today being a Thursday. Karibuni sana. Thursday inakuwa school life. School life, yeah. DJ, salimia watu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni DJ KEVVIZ kama vile mnanijua, tukiwa hapa Theegi Wa Njamba kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Hapa Theophilus TV Morata Waga. Yeah. Ndio. Na leo ni tunasema ni kabit special hivi. Ndio itakuwa tutakuwa tuna break. Tutakuwa tuna break. We have our holidays. Ndio hiyo sasa. Lakini tutakuwa na nyinyi ya kama kawaida. Na always stay tuned Theophilus TV Morata Waga. Usisahau na unaweza bado to follow on our page on Facebook Theophilus TV Church, bado on YouTube Theophilus TV, na usisahau kusubscribe na to ring that bell anytime Theophilus TV go live. Wanafanya nini? Wanasikia kwa kakengele. Kwa kakengele na unapata notification. Yeah. Karibuni sana hapa Theophilus TV.
Mwambie watu kitu. Okay, watazamaji wetu, karibuni sana tena sana. A big thanks to wale ambao wanatuwatch, wale ambao wanatusupport. Asanteni sana kwa support yenu. Mungu awabariki, Mungu awaonekanie, Mungu awaongezee. Msikose hata siku moja kwa nyumba zenu. Mungu awafungulie mipaka yenu. Mungu asanteni sana kwa ambao wametu support na to watch. We feel honored in a way. Anyway, we'll be right back. Acha DJ tucheze ngoma 2-3 then tutakuwa tukirudi. Hata before tuendelee, kama kawaida vile si ufanye. Yeah. Tufanye hivyo. Sawa. Okay, let's pray. Baba Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante, maana hakuna mwingine kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili Mungu wetu. Tunasema ni asante kwa umbali ambao umetutoa, maana hakuna mwingine kama wewe Jehova. Tusamehe dhambi na makosa yetu, maana hakuna mwingine kama wewe. Tunapoanza show wewe pamoja nasi, na tukimaliza tusifa shukrani zitakuwa za kurudia. Hata msimu huu wa Christmas Jehova, mambo yanaweza kuwa mingi. Tuongoze, tu protect na damu yako Yesu. Na katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Don't touch that dial, guys. Good in the song. Theophilus TV, Murata Wagai. You're chilling out with DJ KEVVY, the Dakfi Dak.
ingene ikugaya gikuo ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anathi me igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte matoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte matoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ ũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ Wow, we are back again. Na today being a school life Thursday. Najua vijana wengi sai wako home. Wamefunga mashule wako pale mtaani. Kuna maybe wenye wanatuangalilia, wanatu watch. Na Swahili ni
wanatutazama kupitia television yao. Today I'd like to encourage, advise, kama sai mmefunga shule, temptations ni mob. Kuna wenye watataka kwenda bash, kuna wenye watataka kwenda dunda, kuna sai influence ni mob, na sai mambo inafanyika haraka without even thinking. Ni unaambiwa twende hivi, niko na kiform hivi, hata you are not thinking, wewe huyo ushaenda. Lakini you know, like everything you do inakuanga na consequences zake, and this time round consequences zinaweza kuwa hard, ile mpaka you feel like you can give up in life. Juu sahi hatuwezi sema ati wafungi watoto, wanafunga hadi watoto. Kuna inaitwa juvenile. Kuna juvenile yenye watoto wanapelekwa wakikosea. So tunaweza sema you guys this time round you are unlucky. Juu sahi hakuna kusumbua mzazi. Kusumbua mzazi tu, mzazi government ina take control. Na ikitake control, consequences nazo ni ngori. Hebu tuanze na DJ. Nyinyi mkifunga shule, ulikuwa unaenda wapi na ni December? Kwanza nikifunga shule. Nikiwa high school ama nikiwa primary? High school. Tuanze high school. High school, siwezi sema mimi by the way sikuanga mtu wa maform. Kwanza nikiwa shule ndo ungenipatanga niko mara maform, sijui ni zile unasikia msana kuja na kuanza form ya leo ni aje. Ile mna Skype darasa tukaezo, but nikiwa mtaani nilikuwa tu nikifunga shule kwa shushu yangu nakaa huko na relax huko. Lazima usaidie shushu. Unasikia kwanza alikuwa ananipeanga siku mbili za kupumzika. Kwambia nakupea siku mbili za kupumzika, ukule vizuri vile unataka. Siku ya tatu shamba. Ile kwa shamba naponga na natengenezea kuku nyumba hivyo. Tukazoma msaidia. Ukimaliza wewe rako by saa 8 unaenda unapotea. Sasa niende katika mabishto wangu. Sasa ile ku-meet up, ku-catch up na wasee. Hiyo sasa. Ku-catch up na wiki ya kwanza, wiki ya pili na kwanga ku-catch up. Wiki ya tatu sasa ni maform sasa ndo zinaanza. Sasa ndio hiyo kila mtu sasa amefunga shule. Msha catch up sasa ndio maform zinaanza. But this one inaanza form mbaya. Ile iko a trip vitu fulani kwa pia vijana, lakini mnaenda kujionea tu. Unajua ni vizuri sengine kutembea pia your country, unaona vile vitu ziko. Tembea hivyo bado mkiokoleana, mnapiga stories za life. Ati ukimwona ile sijui kama nyinyi mlikuwa mnachochananga, lakini kimaliza form 4 tu hivi kwenye utaenda. Ninaenda kwanza watu walikuwa naenda Nairobi. Ulikuwa unasikia Nairobi, unajua hiyo. Lakini sasa ndio tuko kwa hiyo Nairobi. Mimi sasa huko Nairobi tu ni tuseme tu ni it is just a place kama huko. Huko tunapatana tu na watu ni wengi na vitu ni haraka vitu chap mara huko hapo pale. Azini kitu ni kila kitu ni speed. Yaani tunaweza sema life yako ndio iko na speed kiasi, si kama ya huko. Iko na speed. Inapeleka mtu mbio kidogo. Wezi kuja tu vile ulikuwa umezoanga huko. Ati uko reluctant hivyo. Ati kakaji ati mnaendea hapo kwa shamba nini. Kwanza huko unaenda kwa kibanda mboga. Unasema unaambia mama ya kukatia mboga. Anakwambia ati ndakujia saa ngapi? Unapata zilienda na sasa tena unaenda unapata unakaa. Inabidi unasimama hapo Ni lazima mtu ni chap na lazima bado tunasemanga lazima bado uwe mjanja. Alafu kutupia hata walking style. Walking style ni unajua si poa ukambuku and then maybe ukitoka shags ama hata si shags maybe town nyingine kuja kutena uchange wa morals. Ulitoka huko tena umejoin a bad company, then umeanza kuwa influenced, mara umeenda huku umepatikana huku umeingia kwa magenge hivi. Unaweza kwa maybe then ndio umefikisha 18 years old and then unakuwa jailed. Unashinda sikitu poa, umeanza tena kusmoke kutoka hizo. Unaweza sema yenye ni mbaya ni influence. Influence na pia pressure. Hata siku lazima kumaliza high school ni be yourself, stand on your own. Usitake usifanye vile nini. Unajua ukishika shule ulikuwa unachochananga.
hiyo kapia pressure, wewe jisimamie tu wewe mwenyewe. Ama wewe Magilero uko unajisimamia? Mimi uko unafuata mabeshte wako? Mimi ndio naweza sema nilikuwa kama ka team leader hivi. Ndio ulikuwa influencer. Mimi ndio nilikuwa influencer, lakini sikuwa na influence wafanye vitu mbaya. So like ikiwa these holidays yenye ningo influence ni kusumbua majirani na hiyo mrutu. Inaitwa mrutu. Thing yenye inawash last inapiga baruti. Inapiga kelele. That's what I could influence my friends with. Ingine ni kwenda tukizungukanga like kale ka saa moja hapo. Ako kajioni mnaenda tu kutembea kuzunguka na hakuna kitu yenye unaendea, yani kutembea tu. But this time round ni kubaya like it is too dangerous for a young lady akionekana kwa barabara. First of all, cases size imekuwa mob. Rape cases, be careful. Ikifika hiyo time ya kuingia kwa nyumba, ingia kwa nyumba. Sasa hiyo sherehe iko na mambo mengine mbaya yenye inaweza kumaliza. Sasa in short ni kwa tuna time na familia yetu. Yeah, just usishinde hata ukitoka home. Go home, chill na familia yako. Kama ni nataka mwende ushago, furahia hiyo opportunity ya kwenda ushago. Msijiachilie sana like tusiopatane na cases tukirudi Januari unapata mwingine alirudi na mimba. Hapa hivi ndio hiyo mambo inakuanga mob. Sasa utakuwa influenced. Maybe you are there teenage form 3 form 4. Boyfriend amekudanganya. Utakuja kunitembelea lini, na labda sasa unapata au form 3 form 4 wanasema wataki boy child, hawana kakitu. So wanataka ule mtu mwenye ni mkubwa kwa age pia na mtu mwenye ni working class. Yes, wewe mtu ni working class, but like we said kwa relationship mtu mwenye ni mkubwa kwa wako haifai. Wewe mtu utakusumbua tu bure. Hakuna kwenye mtaelekea na yeye. Juu fikira zenyu hazifanani na yeye yenye amepitia si same na wewe mwenyewe umepitia. So as ladies, naweza advise kuna rape cases huko nje. Pregnancy Januari na mimba, lakini atuombe hiyo, lakini just be careful huku nje siku rahisi. That's what I can tell you. Like ukiwa na that early pregnancy, you know, it is something that is unplanned. Yes, mtoto si mbaya, but the right time ikifika, all that will happen. Be that person. You want to prove your neighbors, your family, you want to prove them wrong, like you can also do it. You can be that girl who can be in court, you can be a lawyer, you can be a doctor. Kwa na hiyo ambition, like you want to be something big. Saka side unapatanga maybe one of members in your family members unga maybe ni doctor. Yeah. Unamhoji kuangaji. Hospitali kuna kuangaji, sasa ukiletea mtu wako critical unafaa kumfanyia kitu kama hiyo. Na encourage pia the moment unafungua shule umekaa hivi kwa desk yako umeanza kusoma. Ama acha nitumie lugha ya mtaani yenye vijana ya shule kuchop. Umekaa umeanza kuchop. Unakumbuka vile your uncle or your aunt Kenya alikuwa anakuambia, inakumotivate, inakuencourage, inakupush, unasoma, inakuwa poa sana. Ndio time exam inakaa KCSE anzeni kukachafua tu kapepa tu. Na time unaona kitu kingine kenye inafanyanga hata nilifanyanga hata sisi tuanguke tukiwa shule. Sai juu sai tunaingia that term, hata niliconfusing hiyo. Tunaingia that term. Sasa si ndo wanafanya exam. Hii kitu inaitwa overconfidence. Ile unaona umesoma kabisa, sasa unasoma. One thing yenye inafanyanga watu waanguke. Unaweza kuwa bado umesoma kabisa. Umesoma, unaona umesoma, exam ikikam uko tu sawa. But the moment umekalia tu hiyo paper hivi, confidence na kampuni inakuonesha unajua kila kitu. Unajua ile umesoma tu ile tu. Na the moment umesoma, maybe umesoma hiyo page mzima ndio inakuja kwa exam. But sasa baby ile over confidence unaweza imekaa kiburi.
hiyo kwa confidence inafanya unaona unajua kila kitu. Hujasoma swali vizuri, umesoma tu ipati ya kwanza, ushajikimbilia, ushajua, ujaona vile huko mwisho ilikuwa inasema. Unaona unaenda tena kufail. Hiyo ndio kitu inamshanga students sana over confidence. Hata mimi nasema ndio kitu nilikuwa ina fail, ilikuwa inanifanya na fail. Kwanza ikikujanga ni history na siari, unaona unajua kila kitu, but after results unashindwa kulienda aje, mpaka mwalimu anakuambia this question, hii swali tulirudia tukaisoma. Sasa siku hiyo mkifanya correction ndio unaona aya, kumbe hapa sikumaliza kusoma hii question, sikumalizianga vizuri. Bado unaanza kuregret, unataka kuretake tena exam, na unajua tena ikipita imepita, the results zishatoka. So and then over confidence kitu tunaweza encourage ni student kwa mtaani, over confidence hiyo reduce, cheza kawe wewe hiyo kinyume soma, ikikama ni exam swali soma instructions baka mwisho. Unaambia kwa kila kitu, unaonanga kila kitu inakuanga na instructions. Anything kenye sisi binadamu tunataka kutumia inakuanga na instructions. Ama sivyo maji. Yeah. Okay, so kijana ukiwa pale nyumbani, take care. Sai world yenye tuko, it is so different. Sai vijana wacha kwanza hapo vile I saw the other day, like wana ignore hii ugonjwa yenye inaitwa HIV, and that thing is real. Usiseme tu utakunywa dawa na hiyo nini ishe. That thing is real na it is inaweza kuhit vibaya sana. Kama hayo utakuwa umegonjeka but una take dawa, itakuwa tu ina bring your self esteem chini. Sai ukiweza pata mtoto wewe bado ni mtoto, you know that thing pia inakuwa a big issue kwa mind yako. Unapata una admire venye wengine walisoma, vile wengine wanavaa, unajidharau wewe mwenyewe, unajichukia hapo. Hiyo unapata kuna wengine wame end up kujihang. Unapata mwingine alijitupa kwa mto, mwingine alikunywa dawa, just because of small things that can be avoided. So vijana pale nje, early pregnancy, be very careful. Alafu let me tell you one thing about sasapo. Nikiwaambia early pregnancy, msione ni kama siwataki mkiwa na familia. It is good to have family, but kuna ile when you create the foundation kutoka pale chini. Ukigrow your straight, first of all you enjoy your moment mkiwa na mtu wako kwanza before upate mtoto, then mtoto akuje baadaye. That will be a very good family. Sasa utakuwa unaonanga watu wengine huko hivyo, like una admire familia yao venye iko. Pia we mwenyewe unaweza make your familia yako ikiwa hivyo. Pia wewe mwenyewe unaweza kuwa lawyer, pia we mwenyewe unaweza kuwa daktari. So vijana tukiwa pale nje, tujihadhari sana. Huku nje si rahisi vile mnafikiria. Usikue mtu tu wa kujipeana kila mahali. Wacha mwili wako kuwe temple of God. Kubali kumtumikia Mungu ukiwa pale kijana. Usijimisuse na drugs. Uonange mtu akiuko nje ameng'ara, amevaa, useme aliingia Illuminati. We mwenyewe wewe ndio ulijaribu kaingia kwa drugs. Mimi nikachoose kufollow Mungu. Unaona nani yako na makosa? Si mimi mwenye umeniomba pesa nikakataa kukupea. Ni wewe mwenyewe uku make the right choice. Na the right choice inaanzia tuko pale kwa shule. So ukiwa pale shule, kama sasa mmefunga shule, make your decision right. Think wise. Wacha DJ tucheze song moja and then tutakuwa tukirudia after tumerukisha hour. Ni shoti baba, Mungu wa Musa, Mungu wa Musa, Mungu wa Musa, Mungu wa Musa. Nyama ni shoti baba, Mungu wa Musa, Mungu wa Musa, Mungu wa Musa. Now hear this.
Ria kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo hwa-ini ni muthamaki Neru Paulo muira wa ma akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba anderea ohirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Zebedi aregithirio mutwe na ruhiũ rwa njora ni munene Herode momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yohana wa Zebedi arugirwo na nyungu atwĩrĩire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Aridara mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba tomagukua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akiũragwo na maiga momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Mathayo akorirwo ni thigari agĩthoma watho wa igongona akiũragwo na itimũ momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yakubu wa Rufayo ahorirwo na maiga arega gukua narua agĩthecwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Juda aregirwo mutwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Mathia ahorirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mutwe Theophilus TV ni mũrata wa Ngai Theophilus TV mũrata wa Ngai ĩno nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai.
muikari wa Naikuru na Eldoret, riu murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilus TV ni kinyite guku na riu no utuire mathaa 24 hatari gutigithiria. Theophilus TV yukite gukuhe kiugo na nigetha Ngai onekane thiini witu no nginya tutigithukanio na ihumo citu. Mahoya mahano tangerekano iria waheanire igie muhandi wa mugunda na tabarira cia gucenjia muturire waku. Ceceni ino ugaruruku munene tondu to kiugo turakuhe kiugo gio thingu no theru. Ukena na kurathimwo ni mundu uria uguthoma uhoro uyu acoke awigue na acoke aumenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwina murata wa Ngai riu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginye kurehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mitambo ya Pang. Theophilus TV murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV murata wa Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Mungu wangu ni muno. No muikarite okinya mukire minogamite yuka ituruhi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawejera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha. Thĩinĩ wa mundu na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere
Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. maundu mothe mundu kwenda kugaya
muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anathi me igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ
Wow, guys, we are back again. Na Theegi wa Njamba. Na si show tunakuanga nayo peke yake. Kuna show zingine nyingi from Monday to Friday. Asubuhi saa 10 asubuhi hadi 6 AM. Mkanyitanira na our dad Bishop John Gethire akaturehera mahoya ma ruci-ini. Then from 6 hadi saa 4 asubuhi ukanyitanira na RK Richo wa Kuria agakurehera kigongona kia uthigu no theru. Then from 10 hadi 12 PM ukanyitanira na Wangui wa Kahwai agakurehera dia-ini diku cia guthathaiya Ngai. Then from 12 to 2 PM ukanyitanira na Pastor Monica wa Kuria agakurehera metha-ini ya kiroho. Then from 2 PM hadi 4 PM ukanyitanira na ithuĩ DJ KEVVIZ na agetwa WAMBUI wa NDERI thĩinĩ wa Theegi Wa Njamba. Hapo ndio tunakuingilia, tuna encourage vijana, tuna advise vijana, you know. Then from 10 PM from 4 PM hadi 6 ukanyitanira na Annie J thĩinĩ wa request hour. Then from hapo ni request, any request that you have ukashemania na Annie J anakuwa kushughulikia. And then from 8 PM to 10 PM ukanyitanira na our dad Bishop John Gethire thĩinĩ wa hwa-ini. That is Monday to Friday. Then DJ utakota tuambia program ya Saturday and Sunday. Yeah, tukiingia Saturday kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 3 Regarishia Jehova inaletwa na Pastor Dan from Theophilus Church Nakuru. Tunaendelea hivyo mpaka saa 3. Alafu hapo saa 3 mpaka 9 kuna ka break, but kuna songs ambazo tunachezea hapo, praise worship songs. Alafu tunarudi tena kuanzia saa 4 Shiana Shito, tunaenda after Shiana Shito. Kuna our teens wanaingia mpaka saa 8. Kwa kufika saa 8 ndio ushawi the Msunjango Magidere na mimi hapa DJ KEVVY tunaingia mpaka saa 10. Na ikifika saa 10 Rogendo Rowendo na Wambui wa Kahwai anaingia mpaka 6. Ikifika 6 kuna present worship songs mpaka saa 2. Ikifika saa 2 Mogodaini wa Monica na Pastor Monica wanaingia. Alafu ikifika Sunday hema inaitogano na mom Reverend Richo wa Kuria kuanzia 6 mpaka saa 4. Alafu after hapo services from our churches zinaweza kuwa Nakuru, Githurai 44, Kawangware, Theophilus Church Mtalia. Tunakuwa hapo live na tuona na ukiweza tamani kuwa na sisi hizo live services umekaribishwa sana, na unaweza tunawajulisha before Sunday, Jumapili. Yeah. But this time round tutakuwa mahali, the Theophilus Media Limited itakuwa mahali. We'll be breaking for our holidays. But tutakuwa tunaenda churches zenye tutakuwa tukienda, like sasa Sunday mimi naenda Githurai 44, tutapatana huko watu wa Githurai. So we are back again, back to our encouragement talk, advice. Sasa hiyo ndio vijana wengi wako wali break for holiday. Wengine wanaenda shags, wengine ni form, you know. Form ya leo ni gani? Wengine wanashinda wakiuliza form. First of all, ningetaka kuongelesha wazazi. Niwaambie wazazi, be very careful na tukue tunafunza watoto wetu. Usione ati mtu ni mkubwa, you assume that they know what they are saying. No, saa zingine unapata wanakuwa influence tuko nje. Mtu anaona kama mambo ni ya kawaida. Like that ugonjwa ya HIV and AIDS virus. Mtu anaona ni jambo la kawaida, but wazazi, you should take a step na ukalisha mtoto wako chini, uweze kumuelezea, uweze kuongea na yeye, muadvise, muongeleshe ugonjwa inakuanga na consequences zinakaa hivi na hivi. You know, the moment
Kwa hivyo umemwelezea, they will know the consequences. So unapata mwingine anambia hapana, hiyo ugonjwa inakuwa mbaya sana, lakini haumuelezei ubaya wa ugonjwa. Hamfunzi kuna kuanga na first stage, kuna second stage, kuna third stage. Ama DJ ulisahau. Nakumbuka tukisoma shule, but siwezi kumbuka jina. Siwezi kuambia tablet na siwezi kumbuka zilikuwa zinaitwaje. Siwezi kumbuka majina za those stages, but they have stages. Na ni kitu ya kumaliza. Tunaambiwa ni ugonjwa ambao hauna kinga. And it can be transmitted in many ways. Kuna sex, vijana ambao wenye mko pale ndio unaanza kujifunza maneno na X. So sex, be very careful who you are dealing with. Achana na mambo mengine, wacha ikuje wakati ukifika. Kuna ingine ya sharp objects, sharing, it is so dangerous. So lakini sana ni sex. Hapo hivyo ndo wamefika to that point they want to practice. Wamefunzwa kule shule parts za organism. Now they are coming huku nje, they want to practice it in reality. So vijana pale nje, wazazi wetu, let us talk to these kids, let us encourage them. Kama ni mtoto amekuomba ruhusa, ati mam, nataka kwenda mahali, fuatilia hadi ujue ni nani huyo anaenda naye. Kama mwenye wako naye ako responsible, know what they are going to do. Si ati unaambiwa tu mam, kuna birthday inaenda, wewe unaachilia tu mtoto wako anaenda. Haujui hiyo birthday ni ya matured people, ama utaenda upate uko wakiagana. Take care of our kids these holiday seasons. Acha tuoneshe like kama mzazi jisacrifice. Kama ulikuwa na hiyo pesa ulikuwa umejiwekea, jisacrifice pia mtoto wa transport ende ushago. Acha kwa ile time. Ndio sikwe idle mind, afikirie like hey, sasa ndio ni opportunity poa. Naenda kujaribu kitu fulani yenye sijaifanya. Sasa ndio opportunity poa, naenda kujaribu kunywa pombe. Unaona? Juu sasa hakuna kitu yenye anafanya. So wazazi wetu, wacha tukue hapo na watoto wetu, tuwa keep busy this time ya holiday. Lakini kwa sasa siwezi insist ati upeleke mtoto shule. Sasa acha mtoto wa relax mind. Usiforce mtoto asome kwa sasa. But I'm sure walipewa homework. Yesu watafanyanga kidogo, lakini usipush mtoto sasa kwa masomo. Mind zao zimechoka for now. Government wamewapeleka mbio, ilikuwa rashao. Wamekimbiza masomo. So sasa tafuta kama ni vacation, just look for a vacation yenye unaweza peleka mtoto wako a relax mind, adventure, yani explore the world like lakini si ati unamwachilia ati mam nimeenda bash. Hapa mzazi ule mwenye unataka kujua bash hana atea, bash hiyo muradhi kuweka kinaki, unaona, be that parent of kuinsist sana like utake kujua kwenye mtoto wako anaenda. The other thing like for parents say, tuongelesha wasichana wetu. Kama sisi watu wa huku Nairobi, nimefika kule hivyo nyumbani, have time with your daughter. Haimaanishi ati ni mkubwa hawezi muongelesha. Have time with her, encourage. Labda anapitia issues kwa marriage, labda anapitia issues kwa relationship. This is family time. Let's talk, let's interact with our family. Labda kuna ule anko yako anakuanga majuu, una admire. Ndio hiyo opportunity ya kuinteract na watu. Hakunanga time poa ya kuinteract na family kama Christmas, because Christmas ndio unapatanga kila mtu wame come together as a family. So wazazi watu, let's take that responsibility. Sasa mamangu one ndi mudo mugima huyu ako sawa. Hapana, sometimes we also want mtu mwenye tunaweza ongea naye kidogo. DJ Bombie watu kuhusu maneno na shule. Kasa hii unajua sasa vile wase tumefunga shule. So ni poa time mtu wako. Unajua hiyo moment nini, umeshinda shule, umesoma, so ku refresh even your mind. Unajua ukipatana na makuzo marela hiyo na kumkipiga story mkiwa hapo family inaku nini
inakufanya unakuwa like unakaa kuumuka mind actually yeah, ukahumuka akili. Ndio ikifika January unachapa books vibaya sana. Wengine wanarudilia Wira vibaya sana. Ganga story sasa unajua tunarudi mabishte wako unaambia manze mi deck nilikuwa hivi mpeleka hapa anti yangu hivyo unajua inasaidia. Yeah. Ndio hata na stories kwa composition wakirudi shule. Na tena hiyo moment tena uko na familia yako unapata a lot of utapata temptations. So you avoid vitu mingi. Kufanya kutumia drug tukaa hizo. Story na nini sema kwa relationship vitu zingine like hata unapata inakufanya inakutoa kwa distractions more. Na hiyo ndio fiti sana tunajua youth sahi ukipata sahi kijana uko strong so unaweza fanya vitu mob sana. So unavoid hizo vitu na inakuwa poa. Yeah, na bado kiko Chris bado jibambe kwa mtoto mtiifu. Sahi ni kujibamba acha tuseme. Sahi ni kujibamba. Na kenye si mbwana tuko hapa si ni kujibamba kwa Christ. Tujibambe kwa Mungu. Seti kuna wenye wanasema kujibamba kwa Christ ati hakuna. Kujibamba kwa Christ kujibamba tu hapa na ngoma, na pia hizo ngoma zenye mnasikia nikisikia unasikia na jibamba ziko fiti kabisa. So tukiwa pale nje vijana, take care, tuachane na mambo ya dunia, choose one thing, chagua tu moja ile. Lakini mimi nakuadvise kwa Mungu ndo mambo yote. Kwa Mwenyezi Mungu ndo kila kitu iko. Yani sometimes mi huwa naangalia life yangu yenye nilikuwa pale nyuma na yenye niko sahi, naona a very big change. Na acha ikuwe funzo kwenyu, like once umeingia kwa world, mambo mingi sana huwa zinakutenga, not only the family, mpaka opportunities, favor, chance ya kufanya kitu zote zinapotea. But once ukiingia kwa God, opportunities ni kibao. Hii mlango ikifungika ingine imefunguka. So be wise, let's use our holiday vizuri na so DJ atachezea ngoma kadhaa leo. It's about kujibamba. As we are telling you bye bye, acha tujibambe kidogo. Sitabishana, lakini kwa jina la Yesu nasimama. Na pesa ipotee, na watu wanitoke, kwa jina la Yesu nasimama.
kwe marakara ma Jehova honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru akigũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa iguru akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu akĩmwĩra iko nĩ kinyu tonya thabi na ngũhonokie honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa iguru arata kwathikĩrĩriai maĩ mathira nĩehĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa iguru honokia we Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa iguru ndĩ mũremi wa maũndũ maingĩ njohino tharia na nyama cia ngoma ndikwenda aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge aria mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge
kinene mundu atigeire na nyina magiikia mwaki-ini oro nimaemerire matingetigana aria baba muria oro na irĩko baba muriaga na ciana cia ngenge mwĩrĩga woragia birimi ũkeio matu-inĩ na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene aria baba muria oro na irĩko baba muriaga na ciana cia ngenge aria baba muria oro na irĩko baba muriaga na ciana cia ngenge. Yana inya umirĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo nama muthenya wa umuthi mundu angiura kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mundu ũcio wĩtete na ũtũrĩka muthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie yana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngorwete gwĩtigĩra
turaithurana gokinya muthia turawe mwihoke kuginya muthia no muikarite okinya mukire minogamite yukaituruhi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthangu no nginya wambe wikio cokio rutane kwa igoro cia tuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku kimera no hari matwiro maria matwitwo sirote manitio jae no mumiui no Ngai yakwa wenda kikaga twigwithie ibere ya Ngai witu twehureirie imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbeire kunio kinya ikumire I want to walk in your way. In everything I do, I will remember to pray. You give me love, you give me favor. Everything I wanted and you gave her. You're the solution to Wow, we are back again. Imekuwa kujibamba Movo Entertainment. DJ, thank you very much kwa your time yenye umetupeleka mbio. Karibu sana. Ayaambia watazamaji wetu kwa heri. Tumefika, tunasemanga kiliona mwanzo hadi mwisho, so tumefika mwisho wa show. So naona time inatupa kisogo. So naambia watazamaji wetu Merry Christmas and mjibambe, happy holidays. Kuwe na wakati mzuri pia na familia yenu, zenu ama ni zenu ama yenu. Familia hiyo wakati palipopote ambapo mlipo mko na wakati mzuri. Tupatane next. Tutarudi very soon. Hivi karibuni tu. Hata sisi tunatoka tu kidogo alafu turudi. Na najua tutakuwa na wakati mzuri na pia nyinyi mtakuwa na wakati mzuri, na always stay tuned Theophilus TV Morata wa Gai, na tutapatana na mkue na jioni njema na siku njema. Okay guys, kwaherini ya kuonana. Tutaonana siku hiyo nyingine. Hivyo ndio wanasema diko kishagi.
Tutaonana hiyo siku nyingine. Mungu awabariki sana na watende mema. Tunawapenda sana. For those who have always wanted to support us financially, pay bill number ni 400-1981. 400-1981. Mtakuwa mkitumia hiyo, na ikiitisha account number just type Theophilus TV. Then for those who wametaka kuwasiliana na our reverend ama our bishop, ama either unataka sweater, shati, all that, number ya our reverend na our bishop iko kwa screen. Mtaweza kuwa mkiwasiliana nao, then they'll tell you the way forward. So mimi sina mengi ya kuambia. Stay safe. Bado tuvae mask, tusanitize. Na nawapenda sana watazamaji wetu wa Theophilus. Mungu awabariki sana. Kwaherini, tutapatana. Hatujaenda sana, tuko tu, tutapatana. Hatuendi mahali mbali, tuko tu area. So bye bye, may God bless you vijana. Stay safe. To avoid early pregnancies, to avoid magonjwa, to avoid kushikana na bad company, the influence. Tuachane na hayo yote. Kama wewe ni wa church girl, be a church girl. Kama ni church boy, be a church boy. Tumtumikie Mungu wetu. Bye bye. Sina mengi. Kwaherini. DJ utatuombea. Nitaomba. Tuombe. Mungu Baba, tuende mbele zako wakati huu, natuwezesha kufika mahali hapa. Wakati tunamalizia show, umekuwa nasi sana kwako zikurudima, na kuna Mungu kama wewe. Hata wakati tuna break, Mungu Baba wewe kuwa nasi, na pia Mungu Baba Theophilus TV, Mungu Baba tunakabidhi mkono mwako, even our directors, bishop and our reverend. Mungu Baba wewe kuonekania katika jina la Yesu Kristo. Waweze kuwa nao pale popote ambapo walipo, pia wakiendelea na kazi yako. Mungu Baba wewe kuwa nao katika jina la Yesu Kristo. Even the management, Mungu Baba naiombea, Mungu Baba wewe kuilinda in Jesus name, Lord. Pia wafanyikazi wenzetu, Mungu Baba tukabidhi mikono mwako, mahali popote ambapo walipo, Mungu Baba wewe kuwa nao, uweze kuwalinda. Pia show zote ambazo ziko hapa Theophilus TV, Mungu Baba, tunakabidhi mikono mwako, Mungu Baba uweze kutulinda na uweze kutuonekania, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Take a smile, na enjoy.